Sondur. Empat yung Buat untuk dengan Sondur. Kasenjuk hima ardiang mauplang wa Umyam Welfare Society. Haka arpsan terik risau kala penlong ya kata masa bam yang plang hamadan ya siat kai ka badan haka shnong saumat. Ya kini kata masa lapli ya ka da ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba. Haka jingwan shimbenta shirhem ru kinong shong shnong kathan bat kiwei. Haka ni kesngi nalor unyang plang kala don ru ka jinya kopriam tenrai, jingbam tenrai bat ka jinya lek kai maupon bat kiwei ki jinya lek kai penbernia ya ki pait ba. Uba Tambor Lingdo founding chairman ka Senjuk, ula ong ka jing penlong ya kani kata masa ka long shibenta ban penek pensa ya ka memariang bat ru ban pen inam ya ki jingbam tenrai, nalor kata ban kentiu ru ya ka yok ka kot jong ki pait ba. Shu ula ong ka jing penlong ya kata masa hau ni ubnai ka dena marba uni knyang umi tang hau ni hi ubnai bat hadin kani ukelanyang long bat khaddo syaka thap balik. dia mentapa abang ada penbang yung ni kuai dengan sedang no pentri kijing tre jonga. Di ondang madap kum di pentri kelawan kepojan miet yang ni dia mentangi hab lek pa no chalajing. Kabading ko nga pat pau jis lu yo play balak laing ni kadi ko puas ban kakating jonga dei ko matilang matong masyong sa kadi snong po umsaman ngadan ha group nang salirat self group ban ya ka jam ka bangadam ban pili happy ha kadi ka puar ka pamenta kadai ka lawan sawen kabadan kabadais nang namo ko mamlu kamu buat balik sekolah siapa nong saulia bad kamis lewis bad ka mem lewis tang kita lesibun. Pia di ijong ijingya jong pi ha ijong ijan kup ijan pong Henry pilala ban present ha karukom bi tenak jong pi hi ti baro ma pi hi pidi kinong job hang ni mo wat sngo ba i job ita ba i nga kham nang ban kren ne nga ba kham kum ne tai baro pia tang niat ima sendai pila dei hi kinong job namar ban wan tang hang ni ru kam dei ka besok ba pin kren ba bar kham tam pin kan mau ba ke e ba pi pong ke e ba pi riam tik bian pa bian pi dakan mau kita te ai ko beli sibon ni pi baro mo i kong i rong kami i kena samlar kumju isong te to nang ya chakmat to nang ya roi chakmat ha ka kom in bistur joni baro bat ko beli sibon ni pi baro mo Tambah tambol yang dok maplang, ada founding chairman juga Senjuk Hima yang wapnya maplang university. Ini keseng jungi ke don kinong mikmat nak keseng Hima, dari pok papuri kliki, senang kebami penjaya ke dari sepikam yang pada Khasi Hills, community that plus project. But kawai ni kikam kebangile kalau ban semar di kembali meriam. Baar kalong banyo ban tiyo kot ya ka jumpa beliau balai ngidon ru ya tourism jadi kelai di department ngidon di pentekam bat kani ka tourism committee na do muslim sedang mande ya lagi kam beli ka pam yang pelang festival baka himaling yong ala pau ya lagi so laklo jengki ban ya trelang ban ni te kunta ya yo ban sedang ya kam muslim ka apun lai terik jong oktober ban mentapat ngile ya ka apsan terik na man muslim ni laba
kini yang pelang pun kita do no te nama ki ne tang ba a lai yo te kini ke pot bengile kini si kini ke badang biang ha bang do sibun ka kubor hang ni kalong bang ni pelong kini ke bang yang pelang festival kalong ban concert ya lane ban sumar lane ban ne ban sa ya kamarian kamar bang ilap ha kini ki drum ka si ni pun ba kita kam pelang gitu nat dibeli di tangkai ya pot men pelang kajing tangkai ki lung jiwa pade long ba teng kan poi se di cloud di lau ba lau san ba teng ru pelong pada ru ban isi berkilum tiba ban isi itu nak kata tahu yang bah nak balik kening ni res ni dah ni pen pau sekap berhei at kerpat ini nong song sinong rokai baki ni kitlang ni kilum tiba itu nak ru kita hi ke bentar jam mariang apa kinyang bahasa kalau long thap ali ban penroi ban penitnat ki don ta tegum tangi khot yang ditelang bagi mendai ban thang kai di jakap pelang dan lagi madan media. Perkebaar pada kalau bah, tak bagi pelang ni kalau yang pelang festival kalau rumah punya kedua di SSG berokai, boni kita kalau kami, untuk bedaiwan ni simta kapan, simta pandi lalu ban set iging set penrai jungki, bagi dia ban bam, ban pensutu lalu ban pensai jak percaya bah, ni kita singi long kibrio tiba, buat tak dia balai. Dia nak tahu bagi bam kita jumpa macam. Kini kalau ngajing pelang bakado itu ginong sim bentah, traditional competition, subha berpinwang no, subha berpinyo fansang. Mau ni yang pelang. Kini kalau ngajing pelang bakado itu ginong sim bentah, traditional dress competition, subha berpinwang no, subha bentah. Ngakot ru yang KCF kentai. Tak bagi dah khot ru Ngakot depan KCF video kentai. dapat bagi social media bagi bayar. bagi dia ban wan yang bagi dia ban penpet lam. bahkan ni KCF kentai baju volunteer kentai subha berpinwang yang lang no. dah baru kenang bakin yo ban om shoot tang ban Itu kita punya yang kamu poin subha menguang kenduk yang ngam ni. Kita punya yang kamu poin subha menguang kenduk yang ngam ni. Bersia keren tang hapo ke tang sia keren tang di social media lan tang sia keren tang di alam ni kwa ban pawi ki ba ka jing kam ni kelong baik bagi bagi nong som senong di ong tin faring ke grassroots level aka bagi doni ke sejis ki ba krisyan yang ni kan ke kam ban makihi ki penbiang dan dong jenong kam tega akalian jong senjuk su wat tang di ngarap lan ka baiting ka akalian jong senjuk na maba di thu di don kam ki penlot bat kini pat ki bagi dia ki jingbam bagi dia ke seji ki yo hisaki ta ka de ki bentar ni hang ni haka senjuk ke jungi mangi don hadok prapun replik song hang ni bat don basau po tuli sport ri boy baru khot ye seji haka senjuk hi don ars pa nyu pun tuli dum ta dan rei ki bachi mentah ni ban ya sim bandi jing di bat ban ya penbekam ki de betang na himalayong ki don khat replik ye seji bat kini baru khot ye sim talang bat baru khot ki don khat replik stall ba kiyo bandi ni ki na mangi pulong himalayong ta syuken da dangi ra ke ni hima soral ni ki bat hima itu kita menang tuhi kan sementara nama kajing kuat juga kalau bah ingin warna ya kajing ya jan kajing ya iet bakum juga kajing ya trailang dan mentah ki kam di balong jengir ku ya kemarin bakum juga dia ni isi bon ba ki festival hakane jala jungi ma mene balai keren ru ha jing krap hoja deh kata kata nana maksudnya nak kata kajing klip film apa deh bah abang ini festival kemud bangi kuat ya pai ba on poi tinggal persiang sebelum bentai badet tentang la sotu bangi la sotu unu bah kai bo pai ba udon kam udon upai ba hi ni si menta te udon kam hi kita ki jimbam terlai fi tapi ong nu nak tak kadau ngi ong mangi persya ya kesri bersem lan ngi ya sultan andre ni ong balandang yo ban penlong program da kita ki festival da kita ki badon hapo la kajong kari kalong ka jing sarong amal ba hang ni ngi le ru traditional dress competition ngi le ru ya mau poin bade jing le ka yung khasi khara ngi le ru ya siat thong nang ta ngi le ru ka jing i biang ru yo kulai tang pen i ru ki we ki pembam tan rai be per ani ka penlong ngi bang kwa ban pen i sak pertiba lada ka sorkar lele ka sim ya kalat ti bakat kampun ha ban yarap kalau long ka jingkat pusi pun namar ba nginung klet ru ya jong tan rai ma bangi sedang tengin 4 wat hinang nuru ya syan minak senjuk dan re mentah ka jing kenduk begini officer di bakam long ki nakam khalan age tourism department hi tingi yo ikndo iki teki ki kloi ki medok senyang tadau ngi yo kamba alap tika niki don ki engineer PhD ki ba I donation tu te ngi yo jingrap niki ai syang ni labu ila jong budget tamba ni pej pada la long kumni la ki brio nak sarkar ki simkhia tingi nak kampan he shu ikni kisna ban ki jing tagari ko bhatam jadi bentip ban pelong inu ga jing ya lang jing festival ne ka kam ya tamasa don kampat ba te phiri bentip ba ka ro kam Kini kalau jika kita berita subha menurut ni kan involve macam ya ki grassroots level kalau jika kita nado berita kita subha nado menurut kapot ni kan sedang macam ban ya perkhat
barok na do ibadet bakrau ki yok bayano senyang lang haka jumut berkat tak ada gawe bentai wile pat itu ki jingbam jingdi bat ki jing berkat lu ki wan naki msumar nangi msum ong mamangi le unta re maki hi ki wan pat ki we festival ngatieng ma yok sudai baka dictate nang we na we ki su ong mano re rengi ti ngile nak daw ngi hun bat de ka e ban ni le nama balai ba ade ke jinga kwa lang ma ong ba nyang plang perlu orang yang kendiat bau yang pelang unik tengok melai tu ye, mau untuk ada bantu saat yang mandang long no, tahu sekolah tak beli, usiang berosit lang semi biang pada saya tak beli. Tapi kemud nak tak tahu bah, kajing yo yang pelang kedibik tang kuat menai, Oktober ini dok tiup nikong, ada unik tiup keduk. Laga ini han ham sedih dok, tapi kini yo show layar ini. Kini saya ka jing tolong ya pi. Kajing aji mud dengan sem-sem ni, nak himalang yong, haba men sem-sem ni persen yong. Idong tourism department ni ngilek penuh mak projek ni kadang tourism department te kyong em ni pak yang phlang namal ba udah uja uding bam baro ki kulong kuma ki bam yong ni yang phlang namal balai dei tang bang dei udai ru uding bam bodon ya ka dawai ka ba ula ban penja yang Jepang su ni kerut ni kut fatok terang kan kerut haka ko do bak siap tengi sasanya dalak kut terang tengi do asanya do akut tengi sajiat ni sasiat sabah tela kerkom bam da babang ban siat serwa kamut siat serwa lagi bembang ban siat serwa da siat sedai tip ngata ngam pat ma tip ki bamat bam tip ki ong nau bang ngata ngatir yang tengam nuat ta banta